So for Manuia Siatanga le Ataua, kia ora everyone, welcome back to Media Watch, now officially on Mondays and Fridays. Ya, viela ngal le tua, ya ele le foi nga o le fiafi, ya mana tu fo io, a mai le ainga, a me se fo le tu fo mai wa e piwa ka ule masangi ngi usila ile. Piwa wa ko e piwa ka kenge Hawaii. Ai, wa ka ske fa Hawaii. I need to return back to Hawaii. I'm starting to turn white. My skin's going itchy. I don't think I belong here. Have to return. Yeah. Whaptaila ngā leo le tua. Yeah. Ua mawane nei lau tātou te toe mafutai. E me se fo yo le. Ai le yo le tau te le yo le tātou Media Watch. Na ona toe for the records langa le nova tua I lunga. E le o le Santeris. O I le... la forka ko lena watuan nei le fai le tatou reservations le asi ainga le to farma mao retreat. There you go. Le wa. Yeah, lena I think le wa fia manono fe ye to farma ya o ingo fa ka koliko. O kai ka fu ka kere o ro kere po fere me ya e fa tau no ia le for le reunion le au motufau motufau family ai orka kala ngale ala kukai le la mastai marka maru Mr. Falai ide ya le kukai me ai umama ya eto isamo o le winga le tofa metalanga o ngā ruenga ia matato promotions nei lungo prokalame le tau te iae ua mafuai Wafuai ona fanga mai nei tangata langa o lote man tuor malanga tau sanga jenne na faso mai ele sunga fo mai ya Dr. Siona Motufau il tu langa ola na fuanga le nei is a reunion tele alona ainga fai Samoa ya ola recommendations lenga faile ya tawa lenga to tele ni si Australia le ainga ko California New Zealand over to Samoa le lai Maua mai ele no fonga le so le manga fusi ngo fonga di. Mai. La tava yatu. Ya, o tua patatua ia, o tatou fasala launga ile promotinga. O tatou Samoa. O le ka vai ko por me ele o le filo I mauso le. Si vai ngal to fama. Ya, anyhow. Tatou to foi mau ki ronga ana foi le mam la mai vai ngal ya. Ya. What do we have? O ani tatou o to tongo le yasu. Lots of good news and bad news this week, but our first one from Samoa Global, Tusi-Pisi and Theo McFarlane write to the Prime Minister concerned about World Rugby sanctions. So Manu Samoa captain and head coach have written a letter to the Prime Minister expressing an appeal to resolve some of these issues, and this was after a series of events. So just a recap for those who may have not caught up with this. The government has pulled its support from Rugby Samoa and has formed something new. Shortly after that, many media reports came out that Samoa was given an ultimatum that they could potentially be banned from international competitions. This was later denied by World Rugby. No such ultimatum was given. Shortly after that, independent board member and lawyer Papali'i John Taimalilangi Afele resigned from the Rugby Samoa board, and now World Rugby are conducting their own independent review of these events. But amongst this, Manu Samoa captain and coach wrote to the Prime Minister. This was published by RNZ, so they actually gave this letter for publishing, for note. And they said, our greatest concern is the possibility that the current situation could result in sanctions from World Rugby. Such an outcome could deny Samoa the opportunity to compete at the 2027 Rugby World Cup, despite the years of sacrifice, commitment, and hard work that have earned our qualification. They have stated clearly that they're not taking sides as they appeal for a pathway that would address the government's concern while protecting Samoa's place in international rugby. They say for us, the Rugby World Cup is about far more than rugby. It's an opportunity to represent our flag. Ya, ole issue masani ali tatu isu la vaia ale tatu la kapisa mo man Samoa ya te no foi la fali se fina ngalo o
o tūlanga o kapteni ma le whaiaonga. Ia, e whaaleo anga i le malo. Ia, awa foi. Mana tuala, o le vaenga lea e tau popolea i le whaiaonga ma le kapteni. Le tau mai le World Rugby Sanctions foi e. O mea ia ona o le ngari poki o fake news ia le apseva le nga whai. Mana tuala, le la ua mao ai ma le whaiaonga o le Maungu Samoa marang kapkeni. Ma whai eile la tusi anga i le fionga le pāle mia ina ia tau toe liu le tō whā male. Ona o le whai o le tusinga lea. Ma le mela le whai keke lea le no whai tu whai le ia taua. O le whai te tenga lea o le mole meo le li poki o le mesese. Now here's the thing. Background information. O background information o le issue lea. E tupu le mele na tupu mai Samoa se I umma le malo fe sosoanginga mo le lakapi. Le sa laku le malo. E tupu le issue lea. O lai Samoa le sui o le World Rugby. Yeah. O le mea la ua tupu. Mana tua mai. O nga o le li leo skulo o nga mula ulu. O ia lea. Ile system lea le waka pea kungei. Po le system le. O ia lea na whai ma representative o Samoa anga ile World Rugby. Ki ngango ngai loa o le whale konguru whaloko I whale. Ai alu lava avelo ngai ngoa. Mana tuala, Aumai le World Rugby, leanga ore kofinga le langa, lai pei langa manga ia. E tupu la le mea lea le ataua. O lai kokongu o Samoa le sui o le World Rugby. E mai le pākua o le sui o le World Rugby. Ai alu ngamula uru sa mileo ta avele I le observer. Ono e li poki. O lewa mai le lusu whai kula. Otherwise, e ban Samoa vai. O ia e onga le lipoki le ngaru avela observer. Ala ua mai pākua o le World Rugby ua koe foi. O lea na watu lava e tau whaise soa lau pulenga ina ia ta oto le lei. E kaungo le World Rugby o I perkangia le mea lai whako ai. Ai vai mai. Wa lipoki aku uma o mai le radio NZ wa kau whai lipoki uma le mea lea. Samoa has 24 hours. E fix ai le mea lea. Otherwise, wa face le ban mai le World Rugby. Ai le ai se mea whapenga whaia. Lea langa koe whaasao mai ei whaasanga mai loa ma le sui o le World Rugby la uka ngui o ai vai meua pāku ko ai ngā fake news ngi. To e whaasao mai ma le records. E le ai no e le ai se mako mea whapenga nga whaia. Pau wale mea la I o ele World Rugby. Nga avera mako whaukuanga ya Samoa. Please, come whaie sort out ma soa lau puli. Alea la ua kau kurioso mai ai mar whaia o nga oso mai ai mar kape kengi. Wa whai mai ai makusi ngei. We don't know po oio ka milo I kuale I taua mahana. Ale ua whai ai marako kusi a nga I le pāre mia. Ai se kusi u ke mga e whai le lei e Tusi-Pisi malang kape kengi. Or ka penga leo kako au. Ia wangi kako whai inga ia kungu usoka ia kako whai inga. Pau wanga o le mea. Focus be o kou ia. Focus be o kou inga ia develop le kou ka alo. Leanga ua maka ngar ka kou laka pire ngai kaimi. Waka ko whaya inga ia Romania. Waka ko whaya inga ia Greece. Waka sorry. Aumai le kauria le oh my goodness. Ai ore lako qualify for the World Cup. Koi ki la vamis. Masalo piko era ro ole nga qualify. Ole lowest of the lowest le ka ke qualify mai ai. Yeah. Ai le mafai nka ko ka alo mafiki. Ile tier nation mal ranking la ia ile ataua mana. Ile ko e fia ngai ka ko mafiki. No we tatele fa ya tu ono le ase si tulanga. Ole meia. Se focus pe o ko au ka alo. Focus pe nga ile. Ai fa kai fa mawinga ko le tulanga le fautuanga. O le wo fa so adu le ya tulanga information le ngo mo mai ko kongu la vala ka pisa mo. Wo so le lilia. Kuloa ngamula ulu. Aru fa so mai observer. Kusi lo le melia. Ai le se me fa pengang fa ya. Me fa porque kira me. Ai vai la tatou ia. Ia apa kuno male pale mia se ilo mafiusi o le mea ako. La ua kau waloka wai o fo ile official la ile ungi la kapisa moa. That's the government's property. The land and the building belongs to the government.
La ua ko ai mare e. Wale se mea. Ia la ua kai kasi marurukanga kai longa ainga. Waring kokongi, waring kope. E fai atu lava, ai faali lava, re faafia popoto. E fai atu lava, ai filosofi e kokongi o e se constitution. Nga constitution e sui lava report nga mere se mea kau. E fai atu lava, ai oso constitution, o mai la constitution e sui mua. E kokongi la o e se constitution. Nga la waka sei ma wai ola nga kofi ola mai ai leanga o le government, o le Malo is and was always the number one financial support. O ka longa. Wa umanga I mea la iki mai lesi mea se mo unga ngamu a o le ivitu o le backbone lava I o le mea kau finance I kukongo la pisa mo o le Malo. Yeah, I personally disagreed with sending this letter to mainstream media to publish. To me, that there's always an intention. Like, what was the intention? Maybe they were genuinely scared. You know, they would be banned from international competition. So that's what was in my mind.